Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditujukan kepada Abu Syi Ulun Qasim yang kadina ulama kah Abu Syi Ulun Qasim pukoma ke kaya oma ke tak tunak ulama beh kah tok tikin yo tok ke beh Abu Syi Ulun Qasim yang tikin yang akan tok kah beh kan ke hoti oh taku ke kau taku ke Abu Syi Ulun Qasim pu ka tunak ulama kah gampang kaya oma ka Abu Syi Ulun Qasim deh ikan ada banyak ciri berusaha banyak kan ada kat tu empah raya baik tiga tak tu nah baik tiga tak tu nah kan ada ni aku tidak kah tu mereka sembelih kah Syi Ulun Qasim ku sembelih ke tiga tak tu Thayu hidang ulama kah Thayu fitnah ulama kah Nyai pegah le Nurdin Syirih kah pengikut daja Nyai pegah le Imran Pateh kah pencuri kameng Cik kau betul kah ke manusia kafir kah Yahudi kah tak nak pengikut nampak dia orang kah sok hai ya Abu Syi Ulun Qasim baik ka tantang tu ilmu hanaya bukan baik ka percaya kah bukan tu nak ilmu kah bukan ya ma ka Abu Syi Ulun Qasim haram jadah ulun dibayu oleh Amerika Donald Trump dibayu kah le bayu ke dunia naik bayu ke fitnah ulama kapu bicah ayat kapu bicah politik dah Aceh dunia naik bayu ke Abu Syi Ulun Qasim dunia naik bayu ke dia kafir koma Abu Syi Ulun Qasim haram jadah kah tantang kah Pak Sitot ke kita Kanada kajak Kanada Pak Sitot ke Kanada Pak Sitot Pak tinggal ke Calgary Pak Vancouver Ottawa Rapat Syi Ulun Qasim tiga tu kalian kah pegak YouTube kafirnya ulama kah ingat mesti Ana segan kah sembelih yang benar katuri lu katuri baik tu ratai kan ada apa ma ke Haji Enau dalam tengah Abu Syi Ulun Qasim haram jadah kah hijau lonti dua buah ikan ada keraju tumpu bahkan kerajaan Aceh kah pun hana kerja lain naik ada kali fitnah ulama yang minta apa yang buat YouTube pelekah terkenal kah viral video minta apa yang buat YouTube pun hana kerja lain baik pamerkan untuk mencari kerja kah nak kerja kerja kah minta apa yang buat YouTube kah fitnah ulama memang hana salah lagi ke Nurdin Syirih kah mengikut daja kah mengikut daja ikah Abu Syi Ulun Qasim pencuri kameng ipoh mana ke kafir laknatullah kah kafir laknatullah kau ulama laknatullah kah Abu
Abu Si Ulun Gatin.